biravuga ko yive ngo yafashe utumikire ni saa 9 z'ijoro yerekeza aho bita Doha Qatar, ava muri Doha Qatar yerekeza San Francisco. Uretse gato Wageze San Francisco etafati yerekeza aho bita Dallas Hatfield. Niba Dallas niba ngo Hatfield Atlanta. Ngo mbere ko yerekeza Dallas we ngo yerekeza ngo hiwe ibi bintu byabaye. Na amateka. Ibi bintu niba ari byo we. Nicyo bita ngo plan B iciye agasuzuguro. Ibi ngibi ariko wibuke ko yabavuye mu Rwanda asize umuryango kuko ntago baratandukana mu mategeko. Asize umuryango se y'umuryango ukubwiye ngo ayamaza akubwiye ngo winyoga ukora iki? Uwo mugani ninjye wawuhimbye. None ahangaha byagaragara ibi ngibi reka okay. Oya iyo uri umugabo ugasuzugurirwa mu rugo rwawe ugacibuka amazi neza bikagaragara ko waciwe amazi nakukaho kano kamereza akabara nk'amezi 6 utaba mu rugo. Yego. Ibihomora. Ariko uzi ko wese ufata Saidi kuva ku munota wa mbere mani. Oya ariko urabitwanga karengane muri nosi. Oya. Umusore yaratakambye asuzugurirwa mu rugo. Noneho ibaza kugira ahantu umugore wawe ndagase. Ngo umubwire ntiyumve ngo ikivejuru cyaza ngo kikamubwira ngo akata cece. Uretse gato. Kikamuturisha. Uretse gato. Demi tagasuzuguro. Man uretse se no muri Mongolia no kuri Mars cyangwa se kuri Jupiter cyangwa se wa mugabane muri galaxy imwe yanyuma ni wajyayo. Ngo niyo wari uzakora ngo umwana gatuza. Ngakaeta ngo ndakatatuza. Iraudio nayibuze ngo yaraza ahantu akandu ndagatuza. Noneho igihe bakoze inkuru nisekeje. Inkuru bakoze igihe bakotinga amagambo yawe. Kugihe bakoze inkuru bakotinga amagambo mwavugiraga. Bro, uyu mutipe rero ntegereje ngo aze. Ariko nta muntu ufite nimero iranzi. Iranzi nago aba tipe nago mbanziranye nabo. Ariko ninde muntu uri harabahereza amakuru. Wetu nta kigombe ibintu byose tubimenye. Ibintu uraza kwijana hanze bucice biri organic. Icyo gihe nino bw'inkuru none yaryoshye ifite ibintu byinshi byo kwivugaho. Icyo twavuga akanya nuko umusore ngo yaactivatinze plan kangahe? Plan B. Kandi umugabo ngira ngo aramutse bikose ntiwamuvuye mu mana. Rimwe na rimwe ari ukora ibintu ugacaga suzuguro bro. Abantu mwese mwandikemo KY Kimenyi Yves. Team KY. Reka turebe. Baba we. Ni ukubabwira ati sha mugume muri yo myanda yanyu ndigendeye. Bro ni mu buzima nibwo nabonye umutipe uzi guconga ruhande. Muguma iyo myanda yanyu ndimanukiye. No mu buzima busanzwe umutipe. No mu buzima bungu turimo n'ubuzakurikira. Stop playing with me nigga. Ariko ikibazo cyaba. Wa mugani ngo you play with the wrong one. Ariko rero uretse gato. Uretse gato. Wibuke ko umuntu bita Trump wa mugani wa Jay yarabi. Mani kare ibyo bireke. Bya Trump bireke man. Trump ibi ntabwo bimureba. Yahita naye bakajya muri Canada byakwa ngakigira muri UK. Ndabazi benshi cyane man. Trump yirukana ba Mexican ntabwo ariko abandi bantu. Uzanyere ku munyafrika yazanye na. Yahita nabohereza muri ntuza nta bintu birebire. Yahita cyangwa atazamuka je Canada. South Madiba ntiyagiye. Madiba ntiyagiye ariko Madiba ari Canada. Madiba yakoze sacrifice uje ko Madiba yahetse Yudita mu mujyi wa Kigali bro. Irani ngo yife nazashaka ikindi gisiga heka. Wese si umugabo nta mugongo agira. Abantu ntago man nta success agira sacrifice. Bro iyo wakandagiye mu ngore wakandagiye man. Ariko uziguheka Yudita mu mujyi wa Kigali bro. Ariko amuswera nyina ndagaske. Amuswera yara. Uramuginga niwe muntu ubundi bita ngo sacrifice kabisa. Niba ari umuntu wabonye umutipe yareme aheka Yudita. Ngo bakajya bavuga ngo ni nyina neza ahetse rubaduka kabihore. Kwe akicecece. Utakaza kafata dufoto kongera bakamukoma akicecece. Bageze muri Amerika Yudita yarahamagaye abura safi. Safi phone y'urwara arazimya arakandagira arayisyonyo atabura burundu. Ngagiye kuri telefone mu modoka. Yudita yarize nk'uruhinja. Ajya kuri immigration kumurega ngo umugabo nazanye yancitse.
Safi baramuhiga baramubura kumbi yavuye aho bita Toronto ajya aho bita Vancouver. Abantu batazi Canada, Vancouver ni nkuko ava muri Egypt ukajya muri South Africa. Nukwanga polisi yo muri Toronto yavuye ati sumuskaranye nagiye Vancouver tuzajya kumushaka se Vancouver aba tuzajya nimwishakira nutamubona turakwiyana. Igisinga cyo cyacitse gutyo nubu cyaje kuvayo cyakibere Vancouver. Oya ariko noneho ngo kiboneye ubwene gihugu ubu ngubu nta kintu bakikibaza yafashe pa we bungu kimere fresh. Uzikura mukobwa yagiye muri immigration kujya guhagarikisha ntuza ye uragiye muri immigration man biranga ikintu cyawe sha mugore urumva ngo rimwe ngo yaraje ngo Safi bameranye nabi ngaje itasanga ngo rimwe iriganirira ngo n'umwana bita Parfine wiberaga i Burayi n'umundi barabasanzwe basambana yo Safi yajaga mu Bubiligi. Tu biza kurangira bite gaje nukuvuga ngo divorce yadu kwajya beso divorce se divorce yawe nta muntu n'umwe yize ukuntu byagenze bya divorce n'ibintu ntanamenye ukuntu byagenze gusa bya byose nta wamenye byo byose baratandukanye kuko ari Judith yifitiye umwana n'umugabo mukunda w'umuzungu nimba ari umuzungu nimba iki simbizi. Safi Madiba nawe yirwa muri bya biraya byo muri by'ibisirayeli Queen bya hari nimba ari Vancouver nimba ari Calgary nimba